Mr. Ona Junior, tau ono ke tau hiwa. Fine ki folau whare tau fitu me hafo o, loto ngako i mamaloa science. Tulomo e hawhanga, mea tapu ka moe whawe whalang langi, ka ata mua ki laulawe atu e kake i o fine ki folau, mana he ofa vai koula whare tau. Kono te unga, koe whau nai tāo tatao i mata whama o uwhinei, me he whunga whonua. Pe hake o lanu i hei o tuku aho. Nai whi pe milohi, fuopotopoto, pe hono no o i whau, nai whau ofisi pe whi whakalanu e eku whawhae me he api o tari wholau. Ko wesa nai whi moia pe tiko i he whangakui, me he api ko hei lalatapu. Ke ave, kataki, pe me he api ko hei lalatapu ke ave, mo maka ko pake awa. Ko hoku puli o tona, ko whalau ia te whangawhai tangatami i we ke utui i kātoa ngā, pe hoku katoa ko hei lala o whawai he pipitongi. Hau hei ki pe ame kaina mo kātaki o taratane lei, whiniki whalau, mana he ofa tau whitu pe hako o to mako i mamua science hall. Ko kau tāme ale ako tui pe koe wasla ai pe mingi tō. Junior, e ele fez a vinda. Então, fiz um bem, o outro lado,